Një tjetër ligj kyç në kuadër të reformave në sistemin gjyqësor ai për Këshillin e Prokurorëve Publik u diskutua në debat publik. Duke arsyetuar propozimin, Aleksandra Dejanovska Trendafillova, profesoresh në Fakultetin Juridik dhe antare e grupit punues që e hartoi ligjin, tha se i është kushtuar vëmendje forcimit të rolit të Këshillit të Prokurorëve Publik, por edhe se nga Komisioni Venecias kanë marrë disa vërejtje. Добивме забелешки за две основи, а тоа е влијание на самостојноста на јавниот обвинител од страна на член на Советот, дополнето дека тоа би значело мешање во некој конкретен предмет. Самите членови на работната група кои што доаѓаат од редот на членови на Советот на јавни обвинители кажаа дека за нив тоа не е нејасна одредба, точно знаат што значи повреда на самостојноста, тоа се врши пак баш преку влијание врз конкретен јавен обвинител како да постапува во одреден предмет од позиција на член на Советот. Profesoresha Ana Çupeska nga ana tjetër nuk ka mendim pozitiv për propozim ligjin. Ajo thotë se në publik premtohet reforma, por në thelb ofrohet një zgjidhje që bie ndesh me standardet e Komisionit të Venecias dhe cënon pavarësinë e prokurorëve publik. Ваквата институционална халуцинација, би рекла, е во директен судир со стандардите на Венецијанската комисија за транспарентност и за инклузивност во законодавниот процес. И ова нечесност во зачнувањето само го најавува она што следи во внатрешната архитектура на законот, на предлог законот, каде декларативната природа на член 2, например, кој наводно ја обезбедува и гарантира самостојноста на јавните обвинители, останува празна фраза без конкретни заштитни механизми. Margarita Caca Nikolovska, ish gjyqtare në Gjykatën Europiane për të drejtat e njerijut në Strasburg, vuri në dukje se një pjesë e madhe e dispozitave janë vetëm deklarative dhe mund të krijojnë probleme në praktik. Ajo shprehu gjithashtu vërejtje për mënyrën e zgjedhjes së antarëve të Këshillit të Prokurorëve Publik, ku parashikohej që ata të mos mund të zgjidhen në disa mandate radhazi, por të kenë një pauzë. Не слушнав ниеден збор за континуитетот. Вие рековте дека треба да се направи прекин за да не се даде можност постојано едни исти лица. Повторно некој деклараторен пристап. Ако континуитетот е битен и ако континуитетот значи успешност во работењето, тој не можеме да го минизираме и не можеме да го тргнеме. Propozim ligji për Këshillin e Prokurorëve Publik së bashku me propozim ligjin për Prokurorinë Publike janë pjesë e agjendës reformuese në drejtësi dhe pritet të dërgohen në kuvend për miratim.